Biyag Titaw. Hello manan, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay ti amin, hello mampay kini Corazon Tamo, kani Rebecca Panelo Valdez. Intay nga ro dandanggan, ti pagibusan, wano part 4, ti drama ang napaulwan, isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. At iti kwarta, Malteya. Awate mon. Di ka ko magbabayan kanyak. Agyaman nga rod manong Paulo. Naikan na kantupay, tikapsat ko iti kwarta. Awate mo tulatan. Tamausan mo na ijay. Amok akasapulam ti kwarta. So magmamanula-bula ng teorayan, aktor pos ka, Alteya. Wan nga rod manong Paulo. Kat utang ko ti amin kada kayo nga gabsat. Di mon panunutan dayta. Ay, madamag ko man lang, Alteya. Kumusta matan ti ama ti anak mo? Ada ka di pa'y komunikasyon nyo? Awanan manong. Manipod pinanawan nak. Awanan ti komunikasyon mi. Kanjak mo ta nakit-kita apulos. Kasta. Ne. Kit-kita anak matlatan, manong Paulo. Ada ka di ibagam? Ako nabayagan na kayat ko nga ibaga na ito eh. Magur-uray ak lahat yung mga panawan na Alteya. Ha? Uraya ka makagraduar ka sa akong to ibaga. Kablawan ka, Alteya. Nakalpas ka na ti panagadal mo. Agyaman ak manong Nathaniel. Utang ko ti amin kada kayo kini manong Paulo. Nathaniel, saan na makaangas ni Alteya? Gapo iti panangarakop mo kuana. Ha? Sorry. Kablawan ka mat, Alteya. Nakapimpintas ka unay. Agyaman ak manong Paulo. Manong? Marigatan samat nga gangas ni Alteya. Sana pala tadyak una inirutan ti panangarakop ko kuana, ading ko. Sana kaskan ka. Ha? Sige, inka pala kasarsarita dagiti dadakkel ni Alteya, Nathaniel. Tadda importante nga ibaga ka ni Alteya. Ha? Alan. Okay nga rod, manong. Umay ka, Alteya. Sumurot ka kanyak, tadda papananta. Sa dino, amang ano sa pulandak na nanang kantatang. Kastamot ng anak ko. Mabit talaeng. Uray sumagmamanula minutos. Agyaman kami Nathaniel, Barok. Uray kaskasanaw. Makuna may adakkel tinaitulong mo iti anak may. Awanan yaman na tata. Ni Apo Diyos tulaangan ti makaam mo amang subalit kan ka, Barok. Ni Alteya ti rumbang pagyamanan tayo, nana. Tata, ngamin, natunoy ng terapap na. Wan nga ron. Kung amin no awanan tinapintas at turungan ti biyag di anak mi. Gam nagpitot kami. Sapay lako mga ron. Tanapimpintas tupay ti biyag ti anak mi iti masakbayan. Tapno saan tumat nga agrigat ti apo ko mi. Nathaniel, madlaw na unag ti pampanunutem. Kaslada problema ma. Ay, diyak mo naman ko na problema dahil ti manong. Mariribukan ti panunot ko. Anyat po ang panunutem. May papaniti trabaho, ano, anya? Ni Rose, manong? Anya? Apay, nag-apakay manan. Saan? Ang ngaman niya, kaslain ino ta na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Mariribukan ak manong. Adang aminin sa bali apakarik-rik na kiti ayat. Anya? Iso na lang ta pampanunutek ni Ros. Inkarik ti pananging kasar ko kankwana. Pagsaritaan nyo dahi tayo tinasaya, dading ko. Sakbay na
Tingi-tingan pa'y anay bag tiriknam. Panunuta man na bag. Tani, narigat no, dardara sudos ka mga deng. Ang mga no nakarkaro ariribok ti mapasabak. Nabayagan natin ningiting ko na ito eriknak manong. Ita lang ay pudnok. Tasanak pa lang kami na sigurado ititiriknak. Iso ngayon limad ko ti amin. Ay ket, no asino ti pitpitik ti pusom. Iso nga rod ti pilyem. Mas dawak. Tano pa naglaka malipatak ni Rose. Tunggal makitak ti bagbaga ka babae. Di sinamon ni Rose. No talaga di mon ayayatan. Agam, asino ti bagbaga mababae? Ni Altea manong. Ano ya? Wen manong? Ako kastoy. Kaasimot ni Rose. No, basta pagtali ko damlat tanading ko. Ay, laglagi pa, Nathaniel, ha? Nabayagan nga gayan ayat kayo. Apay, di ka masayangan iti relasyon nyo. Nagpaot ti mano atawan a relasyon nyo. Sa itaap, kastala ti ramidam, ha? Ha? Apay manong? Saan mo ka di akayat ni Altea para kanya? Ako, basta ni Rose kumati panunutam, Nathaniel. Taka-asimat. Maasikakan ko na. Nang runa, katamnamahin natin panangi kasarmuntukan ko na. Tangay nakalpasak mo tan iti panagadal ko. Mabalin ko kan iti agpakada, manong Nathaniel. Agawid ako man tap na maasikasok mo ti anak ko. Altea, ama ano di ka nagsubli di balay. Agtalinad ka dito yan. Alam mo ti anak mo nito eh. Tadito yun ti pagnaadan yung agina. Ha? Ano kaya't nanti agawid, palubusan mo, Nathaniel. Total, nakalpas mo tan iti panagadal na. Ha? Sana ga po ta tinulungam, kaya't mo matan natanglan, wano iturayan. Mailiw lakit din iti anak na, iso kaya't nanti agawid. Ala. Ikagrubatan no kaya't mo ti agawid, Altea. Umay ka, tatulungan ka nga gimpake. At napapanam itasan ka din, Nathaniel. Wen, ngam oray cancel ko pa lang. Taitulod ko ni Altea di balayda. Ang mga no importante ti papanam. Mapangkalatan. Siya akon ti mangitulod ka ni Altea. Anya? Agtaksi kami ka ni Altea. Iso mapan ka ni ti papanam. Anya? Mapan kamin manong. Kat ulit tagyaman kan ka. No kasapulam ti serbisyo, awagan naklaang. Umayak ag trabaho ni ti balayo. Tigit di pa nagtake mo iti board exam ti asikaswam. Tanong makapasa ka? Siyak tumot lang ti makaamo amang isarakan ka iti trabaho. Wan manong, dumtang to day ta ka nito. O sige, patuluyan min. Mabit lang. Usaran tayong tilugan ko. Itulod da ka. Agyaman naklaangan. Ngam oray ni Manong Paulo latan ti mangitulod kanya. Sige manong, mapan kamin. Martina, apay ngay kasjay. Kasjay ti. Sa balimatan tinangitulod iji anak tadi ti balay. Apay di ka makadlaw. Itay payla napas nagti panagsarsarita da. At siguro na patag apag sarsaritaan da. Mapay ngay asaan ani Nathaniel tinangitulod kan kuana. Awan mo't sabsabali lakay. Takabsat na matlakano day chay alalaki. Anya ko matidakas na ngay. Ay, talaga dakas Nudwada ngay nga kurso nada iti anak ta. Anya nga ang kurso nada nga ibagbagam mo to tila tinurturong man ta panunot mon. Day ta nga minti madikan kakad. Ta overthinking ka unay. At dalabasit makitam, ikamon iti sabali akay papanan. Ni bakit may tila'y bagbaga na. Saan met Kasano nga tati panang ibagak ka ni Rose iti amin. Kasladyak mo't maiturod apasakitan tinubyak. Sigurado nga sakit tinakam na kanyak no ibagak tayo paiso.
Urekas ka sana. Inayat ko ni Rose. Nagbalin na pa sa tibiyag ko. Nuapay kami nakastoy itan ti marikriknak. Agayatak matan ka ni Altaya. Ni Rose ti umawawag. Jack pala nakasagana ang makisarita kan ko na. Iso Jack pala sungsung-batan ti awag na. Nasaysayat no i-off ko ti cellphone ko. Nakaturog ni Nathaniel dito'y salas. Kat adabote ti arak dito'y lamiseta. Naginuman kaya man ti kapsat ko. Nathaniel! Adda kay gaya man manong. Mapan ka ni Jesseled mo. Naiturog mo matan dito'y sofa. Wen, tayo nururay ka manong. Adda na patang ngay bagakan ka. Anya da ita? Nakaikidang akong manong. Ngamsakbay nga iwayat ko ti planok. Ti panagdaton ko kani Altaya. Kidawak pa man ti maudi balakad mo. May parbang nga ta, no agdaton akong kani Altaya. Nga oray di kami pa'y nagsina kani Rose. Ay, sana pulos, Nathaniel. Amok nga yayatem ni Rose. Iso nga ruti pa may isang ngayatan. Di mo pakibiyangan ni Altaya. Gapotad na nagkinawatan mi. Anya? Lading itak, Nathaniel. Ngamsaan kumot siguro apakabasulan da ito'y. Gaputasakbay ang nagdato na kani Altaya. Sinaludsod kan idi. Saan la na minsan ang nagdamagakan ka, nupudno nga awan pa naggustom ka ni Altaya. Kada niya tinsong bat mo? Imbaga mga awan plano nga garam kan kuana. Malagip mo dagit ang imbagpagamidi kanyang, Nathaniel? Uwan manong. Isokid daw ako mga rood, di pa nakaawat mo, ha? Awan mat siguro basol ko, ading ko. Iso pa nga asim, tadinak ko maguraan. Manong. Inaram ko ni Altaya, kat inaklon nak matadagos. Iso nga ita, adan nagkinaawatan mi. Ulita ka ading ko. Sorry ha, no nasair ko tiriknam. Gapo iti pa nagkinaawatan min kani Altaya. Ni Manong Nathaniel. Hello, Manong? Altaya, mabaling ka din agsarita ta. Agkita ta ko ma. Sige. Sa dino? Iti restaurant na nga nantay di. Urayan kayo dyan, okay? Bye! Sige, Manong. Bye. Anya nga tati bagana. Naamuan na nga tanti maipapan kada kami kan ni Paulo akabsat na. Buy-buyaan nakmutlatan amang mangan, Manong Nathaniel. Mangan kamatan na. Ala, agluha kamatan. Apay, adda ka di problema yu itinobya, Manong. Adda saan yu ang nagkinaawatan? Mabalin ka di. Ngaro ko pan kahit di maudi akong daway, Altaya. Sige, Manong. Imbilang kang aminin asa nasab sa balik kanyak. Imbilang ka akas laburi na kakapsat ko. Iso akas laman ditirik na. Di na mo nga gayan ayat kayo gaya mga niti kapsat ko. Sorry. Jack pailan nakasapol iti trabaho ngam nakirelasyon ako niti kapsat mo. Sana problema ka dyan, Neta, ading ko. Di mo lang buti po no pagsangsangita kita, Altaya. Ni Rosman ang timawawag. Sungbatak man langan. Di nakmatlasak dengan na ito eh. Hello? Apay nga italasong batang ti awag ko. Ken kanayo nak nga ag-text ken ka. Ngam awan man la ti response mo man. Lading ito, Cross. Nakita ka kumiko, ma'am, kasta ka di?
Ado ka na yun, ti pa ka kumikumam. Ngam, jackpot yan data. Ti ko namkit di. Adan nang isukatang kanya. Mabalin ka di. Di nakungtan dito yung cellphone, Rose. Maburi-burti ulok. Makitam, agungat ka pa yan. Sige, sige. Bayang, tamaudin da ito'y ayaawag ko kan. Di ka nawagan, Nathaniel. Tamok nga awanin patag ko kan. Hello, Rose! Inidip man. Ading ko, amuhok ka na sakit tinakam mo kanya. Saan man ang? Tamok mat nga wan intensyon mong mangpasakit kanya. Di ka madanagan. Tamaklon ko ti amin. Diyak kaya't asantang agkinawatan. Gapulang iti may sa babae. Ay, agyaman na ka ading ko. Andan ako makidawag. Kanipapakasig manong. Di mo la ko man ibagbaga ka ni Althea. Tinaibagakan ka pa naggusto kan ko na. Para kadat ako maladay jay manong. Please, ikari ka din ko. Diyak to ibaga ka ni Althea ti may papaniti na ita. Kidawa ko mati pa malubos yo. Tay kasar kon ti anak yo. Adda na kam yung agpadpada, Barok. Nakastrek ka matin iti trabaho, Althea. Iso makamukay nga rod. Sika ngay bakit, anya makunam. May salaang ti kayat ko amang agankan ka, Barok. No maikarim lakit di adimon tuulpitan ti apo kumi. Kat maibilang mo kaspudpud no nga anak mo. Sige, agkasar kayon ora mismo. Hindi pa ilang nga impatag ko ti anak ni Althea, Nana. Kasla anak ko ni baby. Nasayat nga rod no kasta, Barok. Kahit si ka Althea, mayat kan aya makiasawa ka ni Paulaw. Wen, tatang. Magitik autak man langin iti makan dito restaurant. Jak masango ti agluto. Ni Rose na jaya. Kit ada subsubuan na lalaki. Rose! Nathaniel? Anya ti kahit asawan na ito eh. Asino na ita lalaki? Nobyo. Sorry, ngam ni George itantay ayatan. Pasensya kan, ngam nagsapulak iti lalaki at talaga amang ipatag kanya. Kat ni George stay ka. Anya? Itala na ladaw nga agring ti kapsat ko ah. Manong Paulo! Aldawan! Agring kan, tamangantan. Payakas to'y tilangan ti kapsat ko. Nakasalungay ngay. Ha? Saan sa matin nga gangangay? Manong! Manong! Manong Paulo! Manong Nathaniel, nagsapati ipupusay ti kapsat mo. Uwan ka ron. Inlalayot ng tinatay. Gapo iti pan nakaakin ha. Nagsakit ipupusay ni Manong Paulo. Bawat maramidan tayo. Nagpatinggala siguro tibiyag na nita. Hanggang nasa paunay ipupusay na. Hanggang masapong ngaklunan tayon. Tinapagting tikabsat ko. Althea. Kumusta ka, Althea? Si kamat gaya, Manong Nathaniel. Nakapasyar ka man. Wen, taumay ka kumustahan? Ala, sumarag ka. Gyaman na ka? Wen gayam. Awatam na ito eh. Chocolate kan sabong apasarabaw. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa, Althea. Ipudno kong tinabayagan na riknakan ka. Idi pa'y langay ayatan ka. Sakbay nga inayat na kaday di kapsat ko. Imun unaak pa'y anagayat kan ka. Inlimod ko lang. Tasan kami pa'y nagsina, hindi ka ni Rose. No kasta.
Nagsina kayon iti nobyam? Nabayagan na nagsina kami. Sininanak, kat nakiasawan iti sa bali a lalaki. Adan anak da ita. Anya? I love you, Althea. I love you too, Nathaniel. Agpaiso, Althea. Wen, kinapudno na. Sakbayan nagdaton day di Paulo kanyak. Si Kati ururayak nga agdaton kanyak. Ngamjak na uray. Gaputa daket nga rudnobyam iti. Agyam anak. Talaga siguro data tinay kari. Para iti tunggal may sa, Althea. Kayat kan nga kalaysa. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Nathaniel. Bueno, gagayam, di tan tinagpatinggaan wano nagibusan ti upatapasat, apakasaritaan, anapaulwan, isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan, kada kayo. Amin.